بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, haruman ini yari na isab kami hadarat sing kamu yatud na mo maun kaniyo in pangadjian day nga kalam si mahasut si mahatinggi iban day nga hadis sin junjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Salta mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, masi-masira kita niyo ha pangadjian na to bunga simpag iman antara sing guru iwan sing murid. Lagi-lagi masi-masi kita niyo ha pangadjian bunga simpag iman ha antara sing guru iwan sing murid niya. Aminindo niya ang murid niya ilmu nagbunga hakabuhi niya si mampay pahadarat niya waktu manay kudya di nga gumini. Ang atuan ganapan na tuyad to apan man sinallahu ta'ala suratu Ibrahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. In ilmu hindo singguro niya kaniya in katan mahal ga in naghal ga tao in iyan mapasawrari pa dunya na in tauhyal gaan nilayad to adapun aun mahal ga ang buok amo na in mahal ga dahin diya dunya sambil paadlaw akhirat. Harwa mahal ga yan mga tuan
hialgaan niya na in hialgaan sintuhan. Miumus niya na, iwan iayaran niya na. In mahalga ding Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, magkagunahan siya karayawan dahil dia dunya, aula-aula na magkagunahan siya karayawan na adlaw ka na kana. Ada po ni mahalga. In nagdihil halga tao, salta ihalgaan sin tao, iniyandi sa jahadunya. May taiyad to mga tuan, sabab kal na wala doon panghalgai kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, imbaugbog mo rin. Hihalgaan niya na imahalga din nga Tuhan. Ada po ni mahalga, hihalgaan sin tao, wala na namisan hiatay. Na, mga tuan, yari ni kanaptan niyo, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bang natu itun in karayawan in ni'mat in riziki dihil katu taniusin Allah Ta'ala sali dain tiu di natu da karausan itun. Aula-aula natu di matau di natu da karausan itun. Bang natu itong nasa kali mga tuan, nag-itong 9 tao. Bukunin itong niya rijiki. In itong nireng kaniya. Dahil sa biyadto kaya kausan niya itong. Ada pun apabila nikmat dengan Tuhan ini itong di mo kakausan itong. Amuin yan na, di mo kakausan itong. Iwan sinwala pa, di mo kakausan itong. Dahil nga sabab yan ito mga Tuhan, maun kita niyo pahalga-hihalgaan sin Tuhan. Maun kita niyo panikmat iban riziki dihil sin Allah Ta'ala. Intaud di na ito kakausan itong. Ada puning kakausan na ito itong yan, amin din kato taniyo. Dahil nga sa babiyad to, bang natudi kakausan itungon, mataod. Nahuun, Tuhanin nagbaita. Di niyo tuod kakausan. Itungon in riziki dihil kaniyo sin Allah Ta'ala. In kataan riziki kaniyo, wayron din kaniyo, asiwi ibandakula, din yan hatuhan. Halgain niyo yan. Ay niyo na halgain din kaniyo. May ta, sa baboy ramisan halga. Ada punim mahalga, amuin biutangan sin Allah Ta'ala halga. La tuhsuha, di niyo kakausan itong. Dahil nga sabab yan, makuyag kaulong mo, taod to eh. Na mga tuan, yung problema hamasa na to ini, mabaya in tao si mataod. Mabaya na yung tao katantan magkarayahan. Ayaw pa rin mabaya indayahan na asal. Misan yung bukong dayahan, mabaya magkaraya. Dahil nga sabab yan, mga anak apo, in pagdaya duwain taod niya. Pagdayahan tara sintaw iwan tao. Iniyan, way katubtuban niya. Ada po ng pagdaya, kabayaan sintuhan, iniyan. Amo yan, imasanyang dia dunya, ibang masanyang hadlaw akhirat. Ada po ng pagdayahan, tara sintaw, iwan sintaw.
Wala da si manyang miskin. Wala da misan si manyang intawriyahan. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po. Maun kita niyo pamahal ka. Amin papaayaran ka to taniw sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab bang kita niyo rin maun. Innal insana. Sa bunal to di manusia. La zalumun kapar. Anyaya. Iwan di nila hipagsyukur. Innikmat sin Allahu Ta'ala. Piyakay nila piyagkupur. Piyakay nila piyagmaksiyat. Pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sin inyaun iyanog hara kanila si mahatut si mahating. Amuyad to mga tuanin ayat pamuunan. Sin pangadyan na to haruman ini. Salta aun na abot taniyo. Sindom limabay. In ibadat na bahagi nagtuo. Ini kaisa niya. In ibadat taymaun sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Suway siya timinggil. Suway impapakan niya. Iban inhugot niya. Pag-iman, ibang panawid. Yan tinumbul mo. Inumbul duwa niya. Al-ittiba wal-iktida. Magad iban singuran in naraak sin Allah Ta'ala. Ini katunya mag-ikhlas in kita naraak sin Allah Ta'ala. Dito kita ni mga tuan hapangadyan niya to. In ikhlas nabahagi nagto. Nabahagi nagupat. Yabutan tanyo ng kabahagi, mari kita niyo paruang kabahagi. Hikaruang kabahagi simpag ikhlas, man la ikhlasa lahu wala mutaba'ah. Yung panagnaan, nag-ikhlas siya tuod. Salta miyakad siya tuod. Salta simingod siya tuod. Hanagdaa. Hanara. Ini karwa ini, wala da siya miyakad, wala da siya simingod, iwan wala da misan siya nag-ikhlas. Turayan, tuan. Nah. Bang mabihanin hinang sintao, wala da siya miyagad, wala da siya misan simingod, wala da siya misan nag-ikhlas, insila yan, ka'amalil mutajayyinin. Biya sinhinang, si mga sila magpalingkat sadya. Biya si mga sila naghinang manamin sadya. Aun sa amin malago habay, aun sa amin siya sabak, aun sa amin nga sasakatan, lingkat sadya tuan. Wala nag-ikhlas pa tuhan. Wala damiyagad, wala damisan simingod. Dahil nga sabab yan, injunjungan taniyo alayhi salatu wassalam nagsabda. La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Katantan ini nagdaawa, naggulal na. Inggulalan sin tao pa tao, negative zero.
Inggulalan sintuhan kaniya, amwad tuin sa rayaw-rayaw. Na, bukun siya bariman, habistahan sintuhan. Sa habistahan niya, bariman siya. Sabi pagpanuiso niya, hinang niya, indayaw niya, inhiwal niya. Na bukun bariman, inhang kata ureng kaniyo, sa hingga, ingkaunan niya yan, innapsurihil kaniya sintuhan, paagarun niya hanaraak sinallahu subhanahu wa ta'ala, Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biutangan kita niyo sintuhan nafsu, bukon kita niyo paagarun hanapsu na to. Sa paagarun na to in nafsu, hanagbutang, hanagpapanjari hanapsu. Hisyo, Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mabihanin dagbus niya mga tuan, ikaw na intaw na kulal sintuhan. Bukon ikaw naggulal simbaran mo, bukon na kaw isabgiulal sintao, sa in naggulal kay mo iban sin sila, Allah subhanahu wa ta'ala. Ito mga tuan. Imasana to ini, magkagunahan na kita niyo. Magad, iban simingud, iban mag-ikhlas. Ang paintumpukan ini, wala da miyagad, wala da simingud, wayroon da misan nag-ikhlas. Naunod din kaniya, nagpalingkat. Na inlingkat mo tuan, hisim magdihil pahala. Naglawag na kaw singkatan ni paglilingkat. Salta limingkat na kaw, hapangatod mo, iwan sin siyamin mo, iwan sin nagbantog kay mo, iwan sin nakakita kay mo. Apabila wala doon, in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, balikan na to mga tuan, negative zero. Negative zero karayawan. Atawa below zero karayawan. Ang pa mga anak ka po, magkagunahan kita niyo karayawan, dumiran sinadlaw. Sa taama sa nato ini, suway mag-double time kita niyo. May mataud tatandasan, mataud pitna, mataud bala, mataud maksiat. Di na matampan sinisiw-siw tao. Makatampan daman, maungkaw, papamalihala, dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mawain pamalihala dahil Allah subhanahu wa ta'ala, na aturan yun inhiwal, atawa lilingan yun na hindi magbus, di mato, hakatiling kalhula. Aula-aula na rin hula tani. Turan yung mga tuan. Na, so naginang siya, wayrang da ikhlas, wala daroon yung pangakad, wala daroon yung paningod. Yadto ni dua. Hikatu. Aun ikhlas niya hainang niya, sumakawa isab, wala da siya miyakad, wala da siya simingod.
in bihandag bus, biya sing kahantang si mga sila, nag-ibadat halawm kaawam. Halawm sintu, aung kaniyang buok, nag-ikhlas siya. Sa way siya miyakad. Wala da siya simingud. Hisin wala na iyakaran, nabi. Hisin wala na singuran, nabi ra. Bang wala kau simingud, ha nabi. Wala kau miyakad, ha panghindu, sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Mataud in lawong dahing singkurik. Ibambista na way kurik, lawong kataan. Sa babamod, ito yung papasinguran ka to. Sin, mahasut si mahatinggi. Aturan niyo mga tuan. Parayaw na ito yung pakaradyaan na to. Banguno yung jima to hamasa na to ini. Uno yung kabayaan sin Tuhan. Uno yung kabayaan na to. Uno hindi kabayaan sin Tuhan, uno hindi kabayaan na to. Ada pun agarun na to na yung kabayaan na to. Sadi na to agarun yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di da mapindaing kahanan. Kaya nga sabab yan, maksud sin Allah Ta'ala, nagpara kanabihan iwan karasulan, ang pamapindeng kahalan si manusia, maun sila pakabayaan sin Tuhan. Na, imasa na to ini, timaud. Timaud di manusia na naikuri nga kabayaan sin Tuhan. Tiu dakuman. Hapapata. In imalu pakabayaan si mahasud si mahatinggi. Ang dunya ini. Pagtanuman. Dito taniw anihon hadlaw ka na kana. Dito taniw pusoon in tianom taniw. Aun day sabi tanom taniw rendi na to hampitun. Turayan mga tuan. Na ikaupat, kay napusan. Naghinang siya, miyakad. Siya, way isang nag-ikhlas. Ini katungin piyagbidaan, nag-ikhlas siya sa wala miyakad. Ini, miyakad sa way ikhlas. Biya singkahantang si mga tao, kuma sadya kulalan. Ta'atul murain. Biya si pagtaat si mga tao magririya. Dahil nga sabab yan mga tuan. Hawak tuin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naraak na sintuhan. Papaglaynun. Dahil nga Makkah pa Madinatul Munawwara. Mataw din miyakad. Lillah. Bininim pangalta. Bininim mahal ka. Himalup pa pinakamahal ka. Mahal ka yung pangalta. Mahal ka yung kabun. Mahal ka yung lupa. Mahal ka yung katantan. Sa aon kanila pinakamahal ka. Uno yung pinakamahal ka, maglayin deng hamangi pamarayaw. Maglayin, magpindari nga kabayaan sin tao, pakabayaan sin nagpapanjari hataw.
Tulayan tuan. Na. Yan to'y matawad miyakad. Sa taaw miyakad. Inakad nila liukal. Ampa sila mawisara. Aw miyakad, ampa nila makaway maksud nila. Dahil nga sabab yan, yung kabtangan sinjunjungan kanila, man kana hijratuhu lillah, pahijratuhu lillah. Nahisiyo naglain, kal na sintuhan, harap nila pagkabayaan sintuhan. Hisiyo miyakad naglain, bukon kabayaan sintuhan, sa kabayaan niya nakarun niya, maka niya. Bang siya miyakad, kal na ang kabayaan niya rito, maka niya rito. Bang siya miyakad, kal na ang pukon niya rito, makawa niya rito. Sa haunoy marayaw, amo na miyakad, hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, nagparmand na intuhan ni Rabbul Alamin. Imparman ini, doon na dito kanila, sa inukuman niya sa plan. Parman si mahasut si mahatinggi, paman kana yarju, liqa'a rabbih, falyamal amalan saliha, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Amo yan, imbaugbog si murid. Hindo kanya singkuro niya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, hisiyo-siyo, himmabaya magbab. Iban si mahasut si mahatinggi, ammali. Ammali iban kuyag. In marayaw kabayaan sintuhan. Hinang ammaling katani wajib kay musintuhan. Salta halom kasutsihan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Hinangun niya. Amalan niya, nagdaak kaniya. Hinang marayaw, di akan kaniya. Bukunin amalan niya, kabayaan niya. Bukunin amalan niya, magtaat siya napsu niya, iwan syahwat niya. Sarawa, ta'atullahi wa ta'atur rasul. Bang niya kaamalan ng bihad, tutangkisan niya nini. Faman ya'mal. Faman kana yarju liqa'a rabbih, falyamal amalan salihan, wala yusyrik. Ayaw sadya siya magsakuto patuhan. Hang sulagun. Lamod pa rin doon. Ayaw niya sadya, inamal niya lamuran sin pagriya. Tulad niyo mga tuwan. Mga tuwan, inospital niya sa buwangan, magtataod. May tayan. Timaw din doktor. Timaw din sakit. Mataod-taon nag-study sin sakit. Iwan mataod sakit dumatun.
Dahil nga sababihan mga anak apo. Bang masusain tao sing sakit yan. Mataod na nga di doktor, mataod na hospital paunon. Sabab sin taod, matumaod din sakit. Ayaw na to kalupahan, aon sakit duweng dinghan. Magdiagnose sin sakit yan ikaw. Amin ikaw kiugdan sin sakit. Mag-uwathan ikaw resap. Uno yan mga tuwan. Nakalamod dito. Beta dihayatin. Maradur riya. Sakit riya. Sakit pagpakita-kita. Pakita malingkat. Magpakita marayaw. Ingan na yan tuwan. Sakit riya. In riya nakalamo da sirik. Nakala da kula mga anak apo. In katando sa mangi. Ada kala kasuknaan siya, ada kala pagmulkaan siya. Sinagpapanjari. Ada kala riya dunya kugdanan siya, ada kala ridto na. Sain sangi amo na sirik. Turayan tuan. Nabangin doktor. Nag-study sin ubat. Na-study nila in sakit. Apabila magkugdanin ubat iwan sin sakit kaulian. Sin nakapauli, doktor bukun, biiznillah. Nahinang sadya sababin doktor. Nabangaong bihad to mga tuan, study hamara yung baran mo. Aon sakit. Bang nasakit imbaran mo bihan sinriya, di kaprutikan indayaw. Dahil nga sabab yan ni muri din iuwatan niya. Hasabab hindu kaniya singguro niya. Na unin ubat sinriya. Di kaingatan si murid bang wala hindu singguro. Biada sin doktor, bang siya wala nangadji, di niya kaingatan. Mingkan maingat siya masya, maingat siya nisara. In ubat sin sakit riya, iyaka na'budu. Tunggal daw, tuan ko ikaw pagtagipunan. Hauno yan, hasuratul Fatiha. In ubat sinriya, iyaka na'budu. Tunggal da ikaw Tuhan namu, in pagtagipunan namu, hakatan ibadat. Bang bunan in lapal mo yan. Biasa min suratul Fatiha sa bayang pa, di wala sunat, uli na ka. Turayan tuanin halga. Sama sa nato ini biya dagbusway halga.
Sabab ti makimano siya singkita niya. Ti makimano siya sindiungog niya. Kaya tagihan si mano siya singkya na naman niya. Dahil nga sabab yan. Injunjungan taniyo alayhi salatu wassalam nagsabda. Man arada al-akhirah. Hisiusin tau mawaya sin akhirat. Unimma na sin akhirat. Mawaya sin surga. Unin akhirat mawaya sin masanyang hakubul. Man arada al-akhirah. Taraka jinatal hayatad dunya. Hisiu-siu mawaya. Sin masanyang siya, migding habay niya, harap pakubulan niya. Pakubul niya, ang pamod tindatungan na ito mga tuan. Hinasasakit, hiway sakit, hiwata, himalaa, sikatan, bang dumatong na. Na siya magpatuod. Huwag pagbait. Na sabda din junjungan alayhi salatu wassalam, hisiu-siu immabaya. Simmasanyang siya ron hayan. Pag anaran, istapun niya nilingkat sindunya. Ay na siya lumamud, silingkat sindunya, pialingkat sintao. Bang limingkat indunya, hasabab sinistadi sintaw in building malingkat, in restaurant maringkat, in katantan malingkat, sila'y nagtali. Biyadin ni nadlaw akhirat. Way na nakalamud tao, way na nakalamud malaikat. Amo na in nagpapanjari hataw. Good news tuan. Sa kalibukon good news ka to. Bad news. In good news, aming kita ta. Sin malubura yaon. Sin masunog dayaon. Sin mahalo dayaon. Sabab bukon permanent in dunya pagulaan. Panglaway-lawayan sadya. Aon sadya hapitun tara hindi. Panghanti-hantian sadya. Hinang sadya kauhulan mo. In maksud mo humanti. Sa kalituan permanent. Kaya ingatan sintaw katantaning kasabunalan sa kawaing kasabunalan. Karihun. Kahukawan na si Manu siya masanatoy. Nahununay kakuyakan sintaw lingkat. Lingkat uno. Aming kita si mata. Abda po ni lingkat wala kita si mata. Lingkat pag-iman ni mamayta kanya. Negative 0, below 0. Turayante mangod na mo. Usog marayaw mo rin din. Yan mga tuwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita na isab siya. Innama ahlaka man kana qablakum jahratud dunya. Ingatan niyo ang ummat na kaunaring kaniyo. Natuang ka lang. Najuja na sila. Naraog dayain hula piagulan nila. Yung kita ni ubihaon. Way inu na to. Kung dalawang nakati na raog daya. Signal sad. Warning sayad. Innama ahlaka man kana qablakum jahratud dunya. Sabab silingkat
Maingat in tao magpalmanis, magpalingkat sin dunya. Way comparison sin lingkat sin akhirat ni. Tulayan tayo mangudna mo. Amoy at mga tuwan, nabinsya na yung umat na kauna. Hipiraon liumos. Hikaroon tiyon sin lupa. Ginis-ginisan na yun. Pera tong kanila. Hinamasa sinabiyaw lano. Sa lugay-lugay wakto. Sa taud-taud masa. Labi na kapituan taon meron. Piara tungan sintuhan, umbak taupan. Innabuhi amurain si makat hasasakatan. Piyahinang sinallahu ta'ala. Imapuas dahil doon. Naway sila kata. Masana to ini mga tuan magkagunaan na kita niyo sumakat pasasakatan biya ita sintuhan. Ingan niya sa pinatun na dya, amin kya sakatan sinabiyaw lanu, amurain suway sakatan na to hamasan na to ini. Bukon sa sakatan halawd, hakin lupa. Bat na to maraim mahal nga. Inlabi kapituan tao yan, tunaraan nila mahal nga, in mapuas dahil dito. Di nakabakan bang nakapakain na. Agad na rin tinasawan niya, iwan sin anak niya, wala miyagad ka niya. Tani yung mga tuwan. Na. In sakit riya, yari limag buha babaw singgo mihama sa nato ini. Sa tima udin tao. Dumadlaw ang kakitaan sin tao riya. Katan crowd riya. Tulayan tuan. Na, unin uwat niya yadto. Padawauhum iyaka na'budu. Wayron narugay ngambok da mga tuan. Tunggal da ikautuan na mo yung pagtagipunan. Tunggal. Turayan. Na. Uno na siya min sakit ang buok. Maradul kibir. Sakit abuhan. Sakit takabu. Tatakaburin ama, nagtatakaburin ina, nagtatakaburin in anak, nagtatakaburin apo, amin wala pagimugwa abuhanda. Guwa bang kaulong na usog, ang makagwa usog, yaw ni sinapangkay mo. Bibihan ta kawasuka. Bang kaulong na babae, nayaw ni ng kakantang dublon, kay mo katantaan. Subhanallah. Yung makaingat sin sakit ini, amin tao nag-abo. Tura niyo tuan. Yung kataan nag-abo yari hababaw singgumi, piyapas na sintuhan. Piyapas da hindi nga sulga. Buhi da siya, sa bukon na siya tao sulga.
Inta o takabul, piyapas na sintuhan natay niya. Di na maingat masipug. Na unin uwat niya tuan. Padawauhu iyyaka nasta'in. Nagdaraig dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunggal da ikaw tuan namin pagtag-ipunan. Iwan tunggal da ikaw yung pangangayuan na mo. Dahil nga sa babian mga tuan, insang bahayang bang di mayaw yung kataan. Apabila wala di mayaw insang bahayang, wala na rin mayaw kataan. Kung mga tuan. Dua sakit na. Sakit riya. Sakit takabur. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita siya hadis. In alamat pangilahan sintaw takabur di manay singkaiwanan kaniya sadya. Pikilan niya sadya, tay maun niya. Idea niya sadya, yung kabayaan niya. Aula-aula ri siya manay singka sa bunnalan. Misan pabunnaling kaiwanan, rungin idea niya rin nakaroon. Ramtun nas. Mababa yung pangatod niya. Batarul haq. Di tumay masing kasabun na landeng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanina karoon niya. Kahukawan niya, impikilan niya, katayang babawan. Kaya nga sabi, tumisan bukon marayaw, sa ni akaroon marayaw ra. Sa kaastulan niya, kabungsihan niya, bukon pikilan niya na akan. Yan mga tuan. Paman si mahasud si mahating. Walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Bang takabul na. Yadto na yung pagkupur. Yadto na yung pagputing. Ampari kabayan yadto sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ito. Inagi si murid, inig ko na yung katan. O yan. Harap ko na pamahal ka. Na. Si Fir'aun, himalga ka na yung pagtakabur, yadto na. Hinikato sakit mga tuan. Maradul jahala wa dalala. Sakit kaawam. Iwan sakit kalungan. Dahil nga sa pabiyanin Allah Ta'ala nagpara kanabiyan iwan karasulan ampa sila maig dingaun. Palman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Tayan to. Maghawn di nga manusia, magpaig di nga manusia, di nga katagidluman. Sing kalaungan, sing kaawam, sing kakupur, sing pagsirig, sing paganyay. Ilan nur, mari. Amin ini. Buku narap panapsu, buku narap papikilan. La bil ara, wala bil afkar. Innama bi amrin min awamirillah. In agaran daakan ila Allah Ta'ala. Nah. Maradul jahalah wa maradul dalalat. Sakit kaawam. Nah, misan sa ako nilang nawala ng adji, may ingat da ako. Oo, nawistahan mo, may ingat ka. Hawistahan sin nakapangadji, bukong kumaingat. Hawistahan sin nagpapanjari kay mo, bukong kumaingat. Sabi maingat. Aun guru, aun murid, aun hindu. Kamu yan. Ada pun in Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'jizat kaniya. Di maingat magsulat, di maingat magbasa. Sa giurgul sadya si malaikat. Naging niya, di ako, inagi ka na si malaikat, basa ka. Di ako lang na makabasa. Mu'jizat kaniya, maingat na siya magbasa, maingat na siya sumunod. Ada po ning kita niyo ini, subay mag-alupim murid, iwan guru, iwan aun, hindu, si guru. Amo na yung kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sabab yan. Al-haqq wal-adlu huwa ma kana alayhi sallallahu alaihi wasallam ashab. In kasabunnalan, iban sing kaadilan kahatulan, wala dunay siw-siw tao. Yaon doon hajunjungan tani alayhi salatu wassalam iwan si mga sahabat. Na apabila kita niyo imalung maun, kasabunnalan original, kaadilan original, ang pembihaon, bang bukon na siya original, lukan. Sabi ito, al-adlu, wal-haqq wal-adlu, ma kana alayhi sallallahu alaihi wasallam wa ashab. Bang bukon na mo yan. In lawan sin haqqu batin. In lawan sin adin adzun. Kabatilan iwan kazaliman. Imbaugbog si murid doon na ako lang nga kasabunnalan, iwan hakahatulan. Sa baba mo yatin original. Tayan tuan. Na. Naunin ubat sin sakit kaawam, iwan sin sakit laung. Ang pamasa na ito ni magduruho ng kaawam sin tao magtuhan. Magduruho ng kalaungan sin tao. Bukon pa isablong na laung sa laung piyagtuuran. Rasul sallallahu alaihi wasallam, buka-buka siya. Dahil nga mga kiyabukaan niya, hinang sin umat niya.
bukuning kabukaan niya, khata. Sabab, ingkatahan anak po Adam, makakumit mistake, makakumit wrong. Sa kawaing kiyabukaan niya, umat niya at taamud. Tuurun himinang singkalaungan. Kaya ingatan niya na haram juljulun. Kaya ingatan niya na mangi dusmugon. Taniyo mga tuwan. Asal yan tumaghapinin tao, makakumit siya mistake. Sa impyag bubuka-buka sinjunjungan alayhi salatu wassalam at taamud. Tuuron na sintaw minang kalungan. Kaya ingatan niya haram, kaya ingatan niya maksiat, kaya ingatan niya inyong lasun. Sa bangman siya makapagtaat na napsuniwan syahwat niya, go ahead. Akaroon niya ito. Diyan mga tuwan. Naunin uwat niya yadto. Ihdinas siratal mustaqim. O Tuhan na mo. Tunyuki kami. Tunyukin atay na mo, impikilan na mo, inpituang gaw tabaran na mo, maun paran kabayaan mo. Al-Islam. Sa ayan doon. Ma. Yan ninubat. Sa di na to ubatan, sa babola na to, diayagno, simbaran na to, takasakit, harap na to sa japatuktor, o niyanam ko masakit, tataykud ko, akid ko, ailong ko, hao ko. Katanya to, iba'y tatana. Nagkasadya kita sin mataon. Sadya hatuan imbaran. Ubat. Tahiru ampusakum. Sutsihun na to imbaran na to ni sabab tantuhun na to mga tuan lumi ansin saitan. Sebab di mawayain syaitan sutsi kita niyo. Di mawayain syaitan malano kita niyo. Kawayaan sin syaitan maglumu-lumu in tao. Halawm kalumuan wal-iyadu billah. Lumumi impikilan niya. Malumu impikilan niya. Lumumi inibadat niya. Malumu inibadat. Hamating kawayaan sin syaitan. Tahiru ampusakum taharakumullah. Lano inyo yung ginawaran sin paglano kabayaan sin Tuhan. Ampa kamu marayaw padarat naman. Bukon sutsi kita niyo patao papagkahin na to sa tungod pa Allah Ta'ala. Nah. Inuwat niya, sintakabun, ihdinas siratal mustaqim. Nah. Nabangyad to piyagtuyuan na to. Diayag no sinbaran na to, iuwatan na to. Salta, nagkugdan na in sakitiwan sinuwat. Insya Allah Ta'ala, biiznillah, biada sin doktor, istadi niya in sakitiwan sinuwat, nagkugdan man, kaya ulian biiznillah. In ini amura, kaulian da siya biiznillah. Taniyo mga tuan. Sumagawain pag-uli. Bihasabi quwwatil imani wat tauhid wa sihhatul yaqin. Sabi pag-uli
Aun paguli, magtuy-tuy ka ulian. Aun paguli, malukay. May tayad to. Hasabab simpag-iman niya. Bangin pag-iman niya, iwan simpanauhid niya makusog. Iwanin yakin niya kurik, ubos na uli na kataan. Nawang malamma, nagbubuay-buay siya. Taan yung mga, yan, nagbubuay-buay. Na. Dahil nga sabab yan, mga katawte manghuran. Bang natuya ka ding kabayaan sin Allahu Ta'ala, amoy mahal ka. Dumiwan sinadlaw. Pangayon na patuhan, ihdinas siratal mustaqim. Unod din maksud na to. At tasbitu wal istimrar. Supaya humugot, iwan supaya kumakkan. Sabdo madlaw. Pardo iban sunnat, pangayon mo patuhan, Tuhan na mo, patudyo ha kami paran makuntun. At tasbitu wal istimrar. Na, bangyad turun na kahabihad to yung nagbus niya, paanta min khairin nas. Na, in ikaw yan, ikaw na yung tao marayaw. Marayaw patuhan, bang marayaw na patuhan, marayaw na patao. Adapun tao marayaw patao, bukun siya marayaw patuhan. Biya simpapatasin hibal na to, amasa na to. Magparagbos kita niyo marayaw patao. Saka wala duuning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haybal na to. Aun sa jamaksud, pakanya. Na. Amunan imbeta sin Nabi hadis niya. Khairun nasi. In sarayaw-rayaw manusia. Ummati. Amunin ummat ko. May ta sila sa rayaw-rayaw manusia. Niyagad sila. Nagpapanjari kanila. Wala nila iyagad din napso nila, iwan sinsawat nila, tiyekuran nila. Amunan imbeta sin Nabi. Khairun nasi karun. Min sa rayaw-rayaw manusia, amunin masar. May ta, kugdan yung pag-ibadat nila. Wayroon riya, wayroon sum'a, way takabbur, way kaawam, way kalaungan, way. Summa allazina yalunahum, tuwin taon. Hamasa niya, hamasa sin sahabat, hamasa sin tabi'in. Turan niyo mga tuan. Na, suway harap madtutan niyo umalung, hatu masayad. Biya tamban umalung, kita, alungan sin tambanin ilaw. Nasakop sila kataan. Natikuma sila katantan, ito halaw. Biya dahanin kita niyo isab. Subay kita niyo umalong hamasayan. Amin lait piya sampay sin Nabi. Pag-iig niya sahabat. Pag-iig niya tabiin. Pag-ubusin tabiin dahil ito na. Timaud na inialungan sin tao. Si malung na pabukon original. Sabab sali-sali dalait. Suway harap madto mga tuwan. Na. Ingkatan sumulang. Sinday nga Allah subhanahu wa ta'ala.
amin pihatod niya, junjungan tani walay salatu wassalam, fabatilun. Batal. Misampalaw niya kurik, samantara, tiyay kuran niya yung kabayaan sin Allah Ta'ala, wala niya hiyalgaan. Batal, mga tuwan. Dahil nga sabab yan. Pagkaon siratul mustaqim, harap na tu'mad to. Ayaw kita niyo madto. Paduaran. Sindwa ummat. Lawan sin siratal mustaqim. Hinda siyo yan? Al-ummatul ghadabiyah. Amin ummat. Kaya bungsihan, kaya astulan sin Allah Ta'ala. Ayaw kita niyo madto pa ummat yan. Ghairil maghdubi alayhim. Walau dhalin. Ghairil maghdubi alayhim. Walau dhalin. Ummatul ghadabiyah. Ay kita niyo madto. Inambuok. Ummatul dalalah. Ay kita niyo madto paraan sin ummat. Piyak mumulkaan sin mahatsut siya. Waliyadu billah. Ivan ay kita niyo madto. Pa ummat. Di mabaya simbunal harap nila pakalawan. Dahil nga sabab yan mga tuwan, na uuhon na timbaran na to. Wala nalilingog imano siya silingog masa na to ini. Sinimbanos pagkaon di maitung, imbanos simbadyo niya di na maitung. Innakaw na magbus pabadyo sa nakaibadat marayaw. In kita niyo di mama timbadyo di makaibadat marayaw. In kaiwanan agad di na magbadyo magsambayan. Umalup pa tao, i-check ti bimbadyo. Formal. Sa umalup pa tuhan, lokal. Piyon na yan ang badyo niya lokal. Na mga tuhan, halgaan na to. Yung katan, hindo simurid paguro mahal ka. Hakuti ka simurid din. Pini niya yung katan mahal ka. Hakita kulong niya kuruna mo. Ingkatan tao, inaon halga niya, tiyaw niya, yayaran niya. Sa kawayan pa, dinyadto, mawada, maigda. Sa kawalaw na yayaran ko, amo na mahal ka, biyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na mura-murahan mga anak po, miabot na yung wakto na to. Ayaw kita niyo tuod manay ko riring ang mahal ka. Kaya bayaan sintuhan. Lukuson na to inatay na to. Pataalukon maddo. Lukuson na to impikilan na to. Damik yan pataalukon maddo. Lukuson na to. Impito ang gautabaran na to. Papaghibalon, pahibal kabayaan sin Allah Ta'ala. Ayaw na to pahibalon. Ing kabuhitan niyo. Pahibal kabayaan sin napsu na to, pahibal kabayaan sin syahwat na to, pahibal kabayaan sin laun. Amun imbeta sin Allah Ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Natubtob na rin to, bangmaan kaya pagbarakat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mga anak po namu, amun matagi rumungog. Sin pagpahati dahil di halukal ini insya Allah subhanahu wa ta'ala manghindua kita niyo bangmayan kita niyo magunong-unong pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala mag-agad-agad kita niyo pakabayaan sin Allah ta'ala misanda kuman tiyo kasanyangan di hadlaw dunya insya Allah ta'ala insya lagu-lagu hadlaw kana-kana nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad وأن يجعلنا هداة مهتدين
وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فهما وعلما يا الله إنك أنت علام الغيوب. اللهم ربنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتؤلف بين قلوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.